Abrantia Kelvin boy ne abaya bi awo na abaya no na wo mienu ana on na tena mfie maku du 10 years onye ne ho ade ana on na wo tu ana omo baba ko yare abaya no ye hairdresser ana ne omo baba ko yare ana okọ Kelvin boy ne fie so okọ ka ne say ma frɛ wa wonfa ma frɛ wo sa wonfa na frɛ na ma frɛ wo sa wonfa no ye baba ko yare enti mbere so wo sika kakra na de aboa me ohun ya ne say Kelvin boy odu fi ono na obeti sorry na Kelvin boy ka pie enti no fi say Kelvin boy na obo mu a to obo ka ne mu pampampan no nipa no road gas na your ba na timos enya mi kunu ka yi na wotimi na wo ye wo frɛ he ena so ntimi misa me san kwasa asam no so okay na me kunu wen o se ne ntimi misa be bia kunu wo enti ye ya no ana fe de ema mi no mo di bomu enya ntokwa ketwa enti o mo di bomu na enya ntokwa ketwa na Kelvin boy ba ya ana wo chin dade and with the brim ne girlfriend your natna for 10 years ya one na wo mi no brim no papa na chi rough or punu we no say ye ne tentem anaso otu ka ekwa abaya no ne shop ho ana TV ebo nyina okoyi ni nyina na ne nkonwa ene eyi na ya na ye oti edi wo shem ne fa ne sen dry fantastic oyi ni nyina edi free ho na baya no home kura no ntime home ana baya ne tentem no kobo adenta police for amade ye hwe Kelvin boyfriend na wanfa ana ye kwachi no coded area ye kwachi no amu wie nhwemu no mu sa ha na ya ota betena no mo kwachi no ene de Kelvin boy akoto mu to ademu ma ade achen ene ye de ne kwa adenta court enti ne besi bia no eno so be mama so ate e jana no den enya asem keto mo like na mo share no bia and drop in the comment minim se mo ka bibia fa we ho a this two ojam ye ne tentem me wo more stories wa papa na no pambo akasa papa no mama pempo mapa no akira de kuruntra kasa na metio papa no dey go to my friends idea ʔrrప్రభుstdud agree lawyer no di asem sana me ya na me no isi obi ya de na de na nya na so me na hu sa de na oye no enu nti na ye twena so lawyer no judge no ko di asem no na ko ponhira wo mu sana o man ke pe no na wona o yere te wono na se ofisi wo hawa enu ma se ma me ko me mpe obiem what as ma me ka no na wutimi ko twitwa na na se wutimi nsie na wo wia won sa mfa no phone enza nkan chense what a test message na. And I never go to let you go. To make a sorry, yeah. Hey, Miss ßRruAK, mama say, oh, the mama say, mama say, I feel so about me cry. I will say, if I'm agro, I don't know about what I owe. Why I would die? So the one for what? They got to do for the cop. Papa pay when you know for the one Jimmy Wood in here. Woman for them too. Okay. Woman for them too many who say, I dare what ye no. Why Jimmy Sam them watch them. Woman to them. Woman for them. No one phone. What is our bar? First of all, what is the tap? Would you be sound as a say ya? And one of the other body, 2 are now go. And then a few woman. Yes, woman in them who say, Sour mine and no one. And you what Jimmy said here. Who be that? ʔrrప్రభుstdud woman in them say no omuguso mo ye hwemu mama nti ohima best oni be matina hwe no hawa ade na onya na fafa Kelvin boy boni baby mama o prepare on na buy na 10 years papa na chi rough akoyi ni niema ewo aso atoto ama na wode aye saloon nyina wakopie pia ni nyina for Nasco TV ni say ʔrrప్రభుstdud ene de dia Kelvin boy akopie mo adenta court but o mi nti sister ʔrrప్రభుstdud no e asem bi ʔrrrho a yaka ho asem aka na asem no kra no ye hye dem hu baby no kwani free a eba because asem we de asefem pa na baby ye de ni kwakowra no e ye me de say de ne wo police e nti won say wo de ho anu wo wa won kwasa police station wana prison won no hu se ne nkofo si bre wo wo be makama ni monyamfo sei a wo nim dia Ghana ye nya so mfaso enam say Ghana ho won mo di brebi na so woni mo bia na adwen ne say obetine di nkwasasem bia afa ne ho adi eni ntia because papa wo tietie wo oyo bia Ghana fo ye benya ne so mfaso because of course na wo ye no na adwen mu do yie we are member of GMPC board I say petroleum board na adwen mu do yie pa enya easy Ghana fo pa no ye benya ne so mfaso ye oyo bia ototo ne no mayi a and because of that no be onim krofo to no say we dey nko ba bia say mra de edi ahiafo
ba we ni de eye me de pass asem we ya ma na kwa nkoda ma nkoku obi baba ya ntontwene sa fa hu ni because of sika wo ana di bre bia wo nti enkrofo do mo di bre etieti enkrofo fa hu die so obi wono ma dodo na ye kunkum wo mo but oni obi obeka na semama no woni obi obedi na semama no nti no na kwa akoda because of suafo ni bi ukodu as fa lawyer fa we wonya nti da asem na ye foolish case sa de na ya de ekoso uko prison anasa uko court pa na utie nsem ekoso a ubesu Kelvin boy de yi one thing I say you say 10 years and now some get to when your banner one day. Who found a ban and no food is one now two. None of what fat was I called by a floor. And it's 10 years, yeah, when your ban and one day I wouldn't not tanano. For no work of fun, no what to say what you know. No what to say when Brana no ya corner no what to say on one. And it's not no one say. Sad and I would do your bad and say, and I will buy for now also buy and I who say, well, no be out of now so my brother be Sarakati. Unu for that thing see ya be ye. Ya na we dream no me bu no ma ya neta. Wo ko to so obi no obi na chance e o. Wo do do nsam no na ekobu ba ko se adie. E me ma no mo hwe yie. Kelvin boy wa celebrity. Enti na be to abonten no. Omo mo de a munya celebrity se e ko so me do. Enya sam ketoa. Juma ye didi nkofo. Wo ba bia ko yi no yonko ba to se akonya no no na ti aware ase no odi nkwase asem. E ma no dodo na do mu kunu no mo yire nom ene na mu nuro so ene ye kunkum mo no ma je aware ne ti ase. Na do be ye bia da wani ma retwen wo Kelvin boy ade wa ye retwen ye me penasam me dono pa de bia me ka so ne de o te se Ghana you risky because o ne se e ba nyum to mu so wo bo ne ho madin ye wo bo nyansa nyum but ade we ye de wo nyansa de enti emra no ni ni se ne tie and then ye de Kelvin boy nyum to ni dancehall artist and then ye de ne call adenta court enti ne be si bia ma me ntie o Lady Diane na o ka bibi na me read message ka na me read messages so Darling Juma ye Rodalen Amwa. Yes, na Juma ye for Oma Yade. Oma Yade pa. Yes. Na me sure mo no nya Oma kese. Oma Yade pa because Oma kwa ma lady na nkasa. Eni bra yes, ye nyina ye ku bi but na wa na omutu ye no Oma Yade. Akudura na mo pa no matu na Mr. Agri. Adia anamo otu na waje atum wo court no. Emra no eni ni di said ye etie pepe because Oma Ghana han emra wa ha. Won't me and farm run showing some and ye bibia and found where the free. Our real na can no canwa. And it's in some baby woman, Sakoban is a wish ya baby no for straight to life. They be our Mawakuma basso. And also could show baby no for straight to life. I won't separate. And my woman will be a shan and mana sum J. Embra. Now a coso, and you would in a beba. Because when them dakwa, over ban or better for my own sorry beam. A coban is our new year ben, I bet me you one. And it's your best sister na asem no court ne de ye betwe akosi se emra ne be ye adwuma pepe ne hu ba bia no kra ne so eda na Kelvin boy so ensama awagye bra on se emema bebre wo ho mo sha se no mu niska o ma bra bonko eni ti na sister amana apa no ese o mo mpe debi be you know because oni be ma ne be sha se oni bi o obenye bi ogidi kakra kru oni mo ba onim skedi obenya oba onim skedi onim dressing obetimi ediska meske so fia na woni oba tena enfie baako du woni na womienu se wo wadwem se obe ware na nka wo ware no if it's a Kelvin boy ba bontin ska wadibi ena wa begidi ni so ena nidi a wo de be ma wo mama me no adenti na wo mfa sa nidi en enta na de kwa koma oba afoforo sa oba afoforo qualities be na wa o de sen wo yire say ya di anka ska wunya no wo de kwhwe baby mama na wo siesie no se anka be yeti se oba na wa kwa akofa ne pepepe ati se anka ba be yeti se oba na wa kwa akofa ne pepepe adan awutimi di iron rod ebu oba no baiting na papa because say wo ba yare na oba be disco o mejiska me siesie no ye wo mema bebra mo hwema na ye be ma na wawo na wutimi nti ska ha oba dia na sebi adwene wo fom so ye bema pa no watu what me ato pa awo ma be wiase na wo hwe mo a wadwen e wo fom because o sorry no pa o to aduane di o to atare hye o to mpaboa hye na wo de ba be wiase oba ni etiberi baby onye na adwen so oba wiase na watumi ato pa kofa akra na be wiase na watu wadwum sa wo hwe ne dia na wadwen no e wo fom ene ti sisi asam na kwakodi emra ni so ne dia emra ni ndi
baby I'm not there because Ghana has said no want to me more about for wage free because a baby is still a baby and still a baby into mama is just said I didn't need no poor mama need money now maybe brewa wa reman kasa me da say e maybe brewa wa reman kasa ano din mama yen intention me call na me kinka messages kakra ono abo Stephen Amwanso akaso member of parliament for Nshaeso constituency or say to the bia MP for no mo constituency for no mo omo what I say to the